Whakalawla ia te ko agolo sana sane holo, se ane he te wala tala tutupu ke lata mea whewhinei. Whakamua, ko lilifu pale mea ko dauta tangilangi mo he ana toko ua ko tāni ha tangilangi mo he matakau hani we. Ko whenonga atu ke atulunga he a whaiumu he whaita puka male. Ke whakalataha atu ke he whakamanatuanga he tu tau ono furu he puli whakamotu he motu atulunga. Ne tohi ai ke whakailoanga mahuinga he whakatufono, ko he whenonga mahuinga nei mai tau hukui hani we, ke whakaue me whakamanatu e whakawhituianga he tau motu ne ua. Ko mai longa whoki e whakawhituianga malolo he tau tangata he atulunga, ko alewa lahi whoki he ngahua whakalataha mai matutaki atu e tau tufunga whakamotu, mai tau whakamaloloanga he motu ko niwe mo e atulunga. Ko lau tolu ni whenonga atu ke he tau nanga ia, ko e whakatunu whono he whono e ke pule ni we. Ko ia ko lilifu ko Hima Douglas, me he ana toko ua ko Patricia Douglas, e ke pule mai he maanga ko Hakupu ko Richie Matama, e ke pule mai he maanga ko Lakepa ko Rhonda Siakiato Mailunga, e ke pule mai he maanga o Hikuta Vake ko Ian Hipa, mo e ke pule motu sin he mana he kau. Ko lau tolu he matakau ia, ko e tau matakainanga ni we, ne nonofo atu he atulunga. Pato ia whoki e ke pule whakamua ko ia ko Mrs. Mai toa he kau, mo e whuata hong fumalia me tau hana mui ko Maya Jackson, mo e whalu e ta hukui hani wen ko hoko atua e ke atulunga. Ne hoko tu whoki ko wana lahi hani silani ko Dame Cindy Kiro, mo e hana toko ua ko Dr. Davis, mo e whalu te kitaki, mo e whalu lilifu mai he atu Pasifika. Ne whakahoko e whana ke pule he aholotu he whahata puka male, ka nā kai ngā hua e tau lākau hila, ke tapa ke e whano, mai mai ke whakapuloa ke he leo taongo, po ke TV mo e social media. Ne moua e whakailoanga mai he whahinga hua whana ke pule, pe he kua le kua e tau lākau hila, nei he mase hila he whale whano ua I halamahanga he ao whakamua. Mai longa ko ua se o milimu furu e se waiwheta ala ne whakataua ki tau lākau hila nei ke lata me whona ki pule. Tali mai he whakatu e tau lākau hila nei kua wha lahi e tau le kua ke tau mga hosi. Ko e pepa whakaluanga whono ke lata me whono ke pule ne hai ai e tau hokutaki sivi tupe mai tau whahinga hua pisinisi he whakatu whono. Taha e te huhu mai he ke pule maanga ko alofi tau e lau ko lilifu ko tutuli heka, ke he ki pule whahinga hua leo leo, ko whai tau seanga naka e ke lata mai tau pule wafi, ni o viko he pala tū, mai naka e whai mawhala, moi lahi e whakahoha ke tau mumu I tangata. Taha matakau he whakatu whono ne te kitaki ai he hangai tohi kupulahi he whakatu whono ko Kayleen Tasmania, ke o atu lau tūlu ke he taha whanoanga whakamua he tau motu he atu Pasifika ne whakahingo ai koe Pacific Climate Change Round the Table. Puto ia ke he matakau hani we e te hukui he whaulu whahinga hua whakatu whono mo te hukui mai he te whuata. Koe whono mahuinga nei ne whakatoka he matakau a SPREP ke whai mga aho e tau motu he Pasifika ke whakatutala me whakakise tau mena ne whilawaki e tau ngahua ke lata mo e whakaholoanga ke he hikihikianga he matangi mo ka lai mete. Mai longa whoki koe whanoanga whakamua nei ko whakahoko tali mai he longona e whiwhilianga lahi mai he motu ko Netherlands. Amana ke whono nei ke whakahoko ke motu ko Samoa ke whahitapu nei. Ko hoko tua e ke mahina makalili mo e hataki mai e whainga hua fufuhamatangi, nā kai la osi e tau mga aho makalili. Mai longa ke he tau numela he fufuanga he makalili ke he vevela he mahina nei. Ko e ahongfumataha e mahina nei ne makalili lahi ai, ko e ahongfumataha I degrees Celsius ne moa ke he fufuanga matangi he tau matakawi ki waipapahi ke whahito ke lau he motu. Hongfu maua pui ni ua e tau degrees ne kisia ke tau fofuanga ke malewa kalele, mo hongfu maua pui ni ono e tau degrees ne kisia ke maanga kuliku. Pe he matakau fofu matangi, koe tau kwa male ne kisia e koe mua atu e makalili he mahina hao kuso. Ko hoko e makalili ke he hiwa pui ni hiwa e degrees I waipapahi he a hongfu maturu e mahina hao kuso he tau kwa male. Koe mana ia amanaki ke whai mga ho ke makalili e motu, ko hata ki atu ke whamawhana, ke mawhana ato moale mga hala makalili, ko hoko atu atau tūru ki ai. Ne whakahoko e au whakatata ke maanga ko Lakepa male longa ke au whaiumo he whahita puka male.
Koe tahani ia aho mahuinga ia me maanga ke whakawhiawhia e tau ka pisinga me tau mga whawa ma he motu mo lau tōlu foki ne whenonga ia hi mai he tau mutu kehe. Koe ke pule maanga ko Ronda sia ke ato mai lunga, ko whakauela he atua ia ke maanga ke lata me tau ngahua uka, ko tau se lau tōlu ke lata ia me hau whakatata he maanga. Whakaue o wewe tūlou, ke he motu ko ni we kwa tolo mai he aho nei ke lata e me hama tolo aho whakatata. Ki sea e mutolo ke hama tolo a whale he tau whiwhine, e tau malolo he tau mamatua whiwhine he tau nei. Peseni kua lauia e tau momoi ke tau mas ke lea, kai tuku osini e tau nawa mta whakaheke ki mua he atua ha kua tūmau a ia ke le veki mai, me whakamalolo ke tūmau e tau ngahua. Ki sia foki ke haa kua whahi hema. Kua malikisi foki e tau fua he whanua kua tamai ai he tau tangata he maanga. Ke whakatata. Ka kano ni ha kua velangia ke asi hake maanga. Peseni kua longona e foki nā kaila whai awhi mamawhai kua liu mai ke maanga nei he whae tau. A manaki atu ke tau ahui mua ke hoko mai mawhisi ke liu ke whaa. E tau palao, ke ono atu ai ke tau kahau ke lata mea whatata he maanga. Koe atua he langi mama, he langi mama, he langi mama. Koe atua he langi mama, he langi mama, he langi mama. Si le 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 aku baka kiva. Maanga ko tamakotanga ko manaki ke whakahoko e halo tūru a whakatata ke whahi te pukahau. Si pena hatu tūru tu wala tala tu tupu ke lata ia moe a whiwhinei no nofu a memnu ine polo sanso ni holo ne ko mawehe atu tu lili ko whilewe ia ke whahi te pukahau.